Jadi untuk tok lah kayak di lah oh. Untuk tok masih. Lạ đi mày. Ano ita? Tuh, karena. Ano kali? Tuh. Di dia lah. Ano? Itu kendang. Tak nama. Saya tengok sari apa ni? Tengok sari apa? Nampak mungkin. Hah? Terus keding kalun. God. Sandangan mestok. Wih, kangerin. Wah, bro. Hah? Tah. Ano, pwede siya sa doon. Excuse me. Siya. Ah, tak kain. Di terum. Tuh. Sejan di terum.